Dia pas main apa head tok, Cong. Coba kopi juga lah. Main apa head tok. Kak kan tuh, Cong. Berde kamar, Pak. Alah panggil, Cong. Kak, kata Bapak. Oh iya, Lek. Kan beda apa Pak? Angko mesro kato ya Pak? Ria, Omar pada teh itu, Cong. Abu, saya ngapa? Kalian mati ya Pak? Kita arwah ku bapak reken romat. Jak, Cong. Buhar ben balik Ria. Kan bapak lah tua. Mongpong bapak ki berde, Cong. Bapak Ria tero maberese nanti nana bapak. Saya aropa kita. Nah, Salpa aja, Pak. nah, saya norua, saya pengen embong rua, bingko bagi aki ka buhar. Saya lauk songai, din kaki lagi ya. Saya nggak karena mau tak beres, mulai engkau ki beda kebanyakan monteng to tak mau beres ke nanti neneria, kebanyakan cong salbut seteretanan cong atau karena engkau mau polong kaki ria, ya tujuh neria. Merta atau karan di bapak ku aku dengan alam kopur. Iya mon kor Bapak lepanjahan kakek Pak. Cuma lagi kihan kakek. Kok nerema dah saya bundi mape Pak. Oh iya cong. Demah cong. Ki keluar, Pak. Mata kering tuh mak bagi sangkolan deh. Cuman daripada rumah boleh sengkok lah anak. Kelak gejia. Tak ngerti. Lu handphone semil. Lu, Apa lek? ini di mah. Di Roma. Oh, kau dia serba keren kontrak gejia. Oh iya lah ke Roma. Oh iya iya. Kaki lek. Iya. Toju. Ya, pemuan kaki jema kan demi yang dia. Tak tahu men. Rawat. Kin sedih kaki jarang yang kita lah ronjengan. Dia mau bayi. Iya dia. Berkumpulan nek Eropa. Yang toro bagi sangkolan. Oh mantap dia. Milu bundim mah kaki. Lawan songai itu. Aduh anak. Milu bisa kaki. Ada apa? Ya abis so kilik. Ibarengan kan jual. Jual tak kira baju. Siapa semeli ya? Cek kenang na lacing jual. Situng pah pinggir songai. Dik. Kah. Cek teh hendeng tuan gak kilik. Tak tahu men. Ipikir lah makibi kaki dengan jual. Siapa semeli tak kira baju larang kan. Di barang. Pun parang berdelik bagi nampak kala. Ah, re. Dem Malik. Nang kakek, dia tanggung urusan. Aduh. Deki mas. Paman sih mati. Lik, lalik.
Papan kaki juling makingan julik. Lik. Wah, Reng. Jamun bapak kente kongku. Sela abel anak bungson nah. Tanangan ri saya beki. Iku tanangan ri bener can semil. Aduh. Ikeng nebas tanan. Sagu pa ini patin. Aduh. Dari mana pikir bener can semil. Makai jual tak kira baju larang. Apa sih yang kenang nalaci? Sila tanah lawan songai. Nampun porob bending kakak. Nampun agugat. Apa le, main kagaman le? Tanah porob. Puruk-puruk derem macam tanah mari bagi le. Tak bisa kak. Pokon tanah joko tu porob. Kakek ngalak selon songai. Injong kau tak kelim le, ajuang kau berhak le maju le, jangan kau wadu-waduan le. Apa kira kakak? Tanah namanya kegeman. Tak kan bengal tadi tong gila apa sih kak? Tokar nih. Kakri boleh pak, sering tua tadi pak. Tak adil de remah dong. Kakek kan lah tahu seungkur anak bungson nah. Selagi tak melo bungu-bungu sosok pas tanah di kakek beri elaun songai. Lu baring bingkok kan apa polong setereta nan ben kakan kakek dong. Lu ibaring kan tak aku ke bapak nak. Tak bisa pak. Tak bisa de remah dong. Berarti engkau sebagai orang tua tak peratu ke kakek nak. Ya munde ya dong. Tunggu. Sorat le tetih. Saya pinggir embong bingko lek nyamai bohar. Saya lok songai bingko lek nyamai kaki cong. Kaki mun tak nerima ke bapak kalak par ngepas bapak beli. Berarti kakek pak bela kak bohar. Benih cong benih abela kagaan papa nak. Tahu pak? Aduh, tak malik HP kalau aku tas kajur wah. Aduh, bahaya rutul tarik. Bapak cek nyata cek aplikasi antara engkau bengkak bohar. Sedangkan kat bohar pemewah, sedangkan abe dia nak tirikan di bapak. Tahu lah. Mungkin cukup di sini saja hidupku. Lik, jawab terus Lik. Corono Romel, Jawab terus Lik. lah semak-semak. Mungkin kita nang kalung tangga dah. Ada remah kaki Lik, pas ngare kerek. Jamil, pokon kalung cah. Tangan itu tak adil. Kengkok, pokon kalung cah setia. Cek kaki korang teng kisah lontong, burung semati ya. Tahu Mel, kok kederin bingung kan dia. Beningan jicaran nah. Mayu deki norongkok, kuandi jalan keluar. Oh iya Mayu.
Mil, gelek kakek kan ngocak. Kocak Andi jalan keluar untuk tang masalah Ria. Maksudnya ji apa? Oh julik. Kan kakek terus tanah saya pinggir rembong. Jadi mayu jalani alus. Maksudnya? Kita akan jutu kon lagi. Mak le mate. Pan mati kan kolega kapi sangkon. Kon di kenalan. Kon sapa. Imun kakek minat mayu terakhir. Oh iya Mayu. Dijamin mon ji bos. Mayu. Mayu. Kalau kakek minat. Kan beda apa malam nanti? Pikiran macam pah meriksa. Tak buruk. Pikiran macam kayak bos. Bah, yang kau ngibe kancah bedepar lona ke kakek. Perlu apa nak? Kau Andi masalah bentang tretan bah. Di niat salah ke kejong. Enje bah tak salah, kan demi kejayaan masa depan bah. Pele nak ya, Sabah, kakek minta mate apa sakit? sakit bah. Mati balik. Oh iya mati bah, Minta mate. mati. Tapi cong, mun permintaan nak header ya gagal, maka risiko ditanggung sendiri. Sikon. Sikat lik. Sikat bah. Siap. Siap bah. Permintaan header cong, bisa kok mari laksana aki. Udah mahal lah bah. Cek gebetir nak. Masih dalam perjalanan. Iya bah, siap bah, siap bah. Ya mendai bangko ki mulia bah. Lemulian. Iya bah. Buh, apa nak? Menjaga bedaan on citi bah. Sekelangkong. Iya bah. Ayo. La haula. Astagfirullah. La Dari di mapei jong mak sampai berjari ya jong. di luar pak. Mun setia Kak Bohar, kin pada cilingaki deki. Mun permintaan nak header ya gagal, maka risiko ditanggung sendiri. Macam suaran Malik. Pak, bedang apa jong? Apa Jong? Tak tahu Pak. Kita kini cocok Pak. Cocok apa Jong? Tahu Pak. Kan bila sedih Jong. Tolong Pak.
Macam jom bingung bapak melengah ni nak. Macam dia dulu jom. Yang jom. Dan jom tak boleh nyaman lah. Bakun pak. Cuma saya tahu betul ya nak. Iya pak. Kau minta sepora pak. Sebenarnya macam. Kau di sana enggak boh. Kau itu dari dukun. Aji ya, mun ketretan andi niat coba. Kun cuma marga tanah seperti gemru wajong. Bapak kan lang ngebele. Mun andi masalah setretanan, tojuk perapa, arembek petepak, makle setretanan jong pada salpa nak. Iya pak, seporan lah pak. Kebelaki gak bohar pak. Kau minta sepor. Iya cong.